Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, kembali lagi di channel saya sore hari ini dengan channel Ripat Jeep. Semoga teman-teman semua selalu sehat dan bahagia dan selalu setia untuk menonton channel saya sore ini ya. Sore ini kita akan pantau kapal monster atau Wira Berlian dermaga 6. Semoga aja kita ketemu sama yang namanya trawler bau gerbong. Kalau enggak upper deck bisa dipakai ya untuk set rem, berarti set remnya cocok buat kapal Wira Berlian. Pasukan Orin, ada bis. Wah, karoserinya lama banget nih, karoseri lama ya, bis medium. Banyak sekali rupanya mobil truk kasruk ya. Iya. Luar biasa. Itu muatan apa tiang? Oke, hati-hati.
Mantap, masuknya banyak, keluarnya banyak. Mobil rangkeng ya. Can I be your star tonight? You fill my soul with light the day we met. I don't wanna leave your side, no. Have me by your side when the sun sets. I hope you still want me. I hope you still need me a million years from now. The seasons are changing, the nights ever fading. It's time we left the ground. Let's leave for an eternity. Sail across the lights beyond the sky. I'll be with you eternally. I'm an addict for your love, it keeps me high. I'll be with you eternally. I'll be with you eternally. Ada bis Blitar Spirit of Indonesia. Gasruk. Alhamdulillah aman. Saya ulangi teman-teman, jangan lupa like, komen dan share-nya ya untuk video saya, serta subscribe agar terus berkembang channel saya di Pelabuhan Bakauheni ya. Oke, semoga selamat sampai tujuan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.